Ubwongereza mu mayira ibiri nyuma yo guhagarika gahunda yo kohereza abimukira mu Rwanda. Chris Philip ushinzwe gukurikirana ibirebana n'umutekano w'imbere mu Bwongereza mu ishyaka ry'abakonservateri yatangaje ko Minisitiri w'Intebe Keir Starmer arara adasinzire kubera gahunda yo kohereza abimukira mu Rwanda yahagaritse akaba nta gisubizo yari yayibonera. Ku rundi ruhande turaza kunyarukira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho ngo Joseph Kabila Kabange wahoze ari umukuru w'iki gihugu ngo n'ubundi yamaganye urubanza rwe n'ifungwa ry'abofisiye bakuru ba FARDC. Ibi ngibi bibaye nyuma y'aho gatoya ngo yigeze gutumirwa i Kinshasa aho ngo yari agiye kuburanishwa. Uru rubanza ngo byari kumuviramo kuba yahanwa bikomeye ahubwo bikamuviramo guhanishwa igihano cy'urupfu, kuba yamanikwa. Ariko ibi ngibi yabiciye amazi n'ubundi ntiyasubira inyuma ngo agaragaze ko ari kwihisha. Ikindi kandi ntiyitabira n'urwo rubanza, asa nkaho abisuzuguye gusa. Joseph Kabila Kabange wabaye perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva muri 2001 kugeza 2019 yamaganye urubanza rwe rwaburanishijwe i Kinshasa n'ifungwa ry'abofisiye bakuru bo mu ngabo z'iki gihugu FARDC. Ucyumvira ijwi uhita wumva yuko utibeshye. Nk'ibisanzwe wahageze ikiganiro n'imenya byose gica kuvumbuza show, kangusabe gukora subscribe maze like na share kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi bijye bibasha kugera kure hashoboka kandi nawe bijye bikugeraho. Nikaze. Philippe yavuze ko ishyaka ry'abakozi rigihagarika iyi gahunda byatumye umutekano w'igihugu ujya mu kaga. Yahamije ko Minisitiri w'Intebe Keir Starmer ashobora kuba aryama adasinziriye akarara abira ibyuya atekereza kuri gahunda yo kohereza abimukira mu Rwanda yahagaritse. Biteganyijwe ko nyuma y'ikiruhuko cy'inteko ishinga amategeko mu Bwongereza, Minisitiri w'Umutekano mu Bwongereza Yvette Cooper azayigezaho gahunda y'amavugurura mu byerekeye kwakira abimukira. Philippe yavuze ko kuva guverinoma iyobowe n'ishyaka ry'abakozi yajyaho abimukira muri za hoteli biyongereyeho 8%, nyamara guverinoma yari yarabagabanyijeho ku rugero rwa 50% mu gihe kitarenze amezi 9. Ati iyo iryo gabanyuka rikomeza ubu nta mwimukira tuba dufite muri hoteli. BBC yanditse ko muri hoteli zitandukanye kugeza muri Kamena 2025 abimukira binjiye binyuranye n'amategeko bari bageze kuri 32.59 bavuye kuri 2.874. Aha ngaha ni umubare munini cyane. Nubwo imibare idashyirwa hanze buri gihe, abo muri guverinoma bavuga ko hari 212 bagiye muri hoteli muri Nyakanga na 210 muri Kanama. Abanyeshuri b'abanyamahanga barahagurukiwe. Muri gahunda ya Yvette Cooper harimo ko abanyeshuri bo mu mahanga barangiza amasomo bakaguma muri iki gihugu bazajya bimwa visa zo kugumayo. Igasaza ko hari abarenga ibihumbi igaragaza ko hari abarenga ibihumbi 15 bahita basaba ubuhungiro iyo barangije amasomo, nubwo mu bihugu byabo nta kibazo cyaba kiriyo. Ubwongereza buvuga ko bwabaye buhagaritse gahunda yo gusaba no kwemerera abandi muri za hoteli kujyana imiryango yabo kuko budashaka ko abazirimo bakomeza kwiyongera. Biteganyijwe ko buzashyira imbaraga mu gushaka ibihugu byakwakira abatemerewe ubuhungiro, nubwo Cooper yirinze kuvuga ibyo bihugu bari mu biganiro. Ni nyuma y'uko bashyize imbaraga mu mutekano ku mipaka, ariko bifata ubusa kuko abimukira binjira mu bihugu binyuranye n'amategeko barushijeho kwiyongera.
Philippe yagaragaje ko iyi gahunda itabasha abimukira binjira mu Bwongereza kuko nibyo bakaza umutekano wo ku mipaka byananiranye, ahubwo bigateza ikibazo gikomeye. Ati byateje ikibazo ku mupaka ni ikibazo cy'umutekano. Twabonye abo bimukira muri za hoteli bakurikiranwaho ibyaha bikomeye harimo no gusambanya abagore n'abakobwa b'imyaka 8. Yatanze urugero ku munya-Afghanistan wasambanyije umukobwa w'imyaka 15. Mu rubanza rwe abamwunganira mu mategeko bavuga ko ari uko atarazi ko ari icyaha kuko mu muco w'iwabo ntacyo bitwaye. Ati birarambiranye, bigomba guhagarikwa. Iyi guverinoma ifite intege nke aho mu buryo itabasha gukora ibikenewe. Igikenewe ni ukubanza guhagarika abantu bose 100% binjira mu mupaka binyuranyije n'amategeko. Ngo akenshi abangaba ubundi ngo bakunze gukoresha inzira y'amazi bakoresheje ubwato. Impamvu badashaka kubikora nuko batabona ko ari ikibazo gikomeye kuko bari babyiyemeje. Bita cyane ku bijyanye n'ibyitwa uburenganzira bwa muntu, kubimukira binjira binyuranyije n'amategeko kurusha uko barinda abaturage b'Abongereza. Kuva guverinoma y'ishyaka ry'abakozi igiye ku butegetsi, abimukira binjira mu buhora English Channel bariyongereye cyane, barenga ibihumbi 127. Ngiyi inkuru ya mbere aho isorejwe. Ati Ubwongereza burahangayitse cyane, ahubwo n'uyu nguyu ushinzwe abinjira n'abasohoka ati nta gisinzira ari we Chris Philippe, ngo bitewe ngo nuko Ubwongereza kuri ubu ngubu busa nkaho buri mu mayira abiri nyuma yo guhagarika gahunda yo kohereza abimukira mu Rwanda. Reka dukomereze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo aho Joseph Kabila ngo ahakana ndetse akanamaganira iri fungwa ryiwe ndetse n'abofisiye bakuru bo mu gisirikare n'ubundi cyo muri iki gihugu FARDC. Kuri uyu wa 2 Nzeri 2025, Kabila yatangaje ko urubanza rwe rwaburanishijwe mu rukiko rukuru rw'igisirikare cya FARDC kuva muri Nyakanga ruri mu nyungu za politiki n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi kuko rugamije guhisha ibyaha bwakoze birimo gusahura umutungo w'igihugu. Ati Abanyekongo bazi ukuri, umuryango we n'inshuti ze mu rwego rwa politiki bari gusahura bikomeye intara zikungaye mu mabuye y'agaciro muri Katanga, hagatwarwa umutungo w'igihugu mu gihe rubanda rugufi rukomeje kubaho mu bukene. Ntawavuga ubutabera mu gihe ayoboye ubujura bukomeye buri mu mutima w'ubu butegetsi. Ubushinjacyaha bwa gisirikare cya RDC bwashinje Kabila ibyaha birimo kugambanira igihugu kuko ngo ari we muyobozi w'ihuriro AFC M23, kwica abasivili no gusahura umutungo w'igihugu, ariko we yasobanuye ko ibyo nta shingiro bifite. Ati nta bimenyetso n'ubundi bafite, nta magambo gusa. Kabila yasobanuye ko mu ruzinduko rwo muri Gicurasi Kamena yagiriye mu mujyi igenzurwa na AFC M23 Goma na Bukavu, yaganiriye n'abarimo abanyamadini n'abo muri sosiyete sivile bamusobanurira ubugizi bwa nabi Abanyekongo bakorerwa leta ikabatererana. Yagize ati ibi bitero biri mu nyungu za politike byateguwe n'ubutegetsi bwatakaje icyizere kugira ngo buhuze inshingano zabwo. Mu by'ukuri binyuze mu nzira zanenzwe, nta kimenyetso gifatika cyagaragajwe gishyigikira ibi birego. Kabila yagaragaje ko urubanza rwe rutagamije gutanga ubutabera, ahubwo ko rugamije gucecekesha cyangwa kwikiza abanyapolitike bo mu rwego rw'igihugu kugira ngo ubutegetsi
bwidegembye kandi bugumeho burundu nk'uko bwabigaragaje kandi bwanabishatse kuva na kera ubwo bwashakaga kuvugurura itegeko rishya. Kuva muri Nyakanga 2025 inzego z'igisirikare zafunze abofisiye bakuru benshi mu gisirikare cya RDC. Mu bafashwe harimo General Christian Chiwewe wabaye umugaba mukuru w'ingabo na General Frank Ntumba wari ushinzwe ibikorwa by'igisirikare mu ngoro y'umukuru w'igihugu. General Chiwewe na General Frank Ntumba na bagenzi babo bashinjwa ibyaha birimo kugerageza kwica Perezida Tshisekedi. Gusa Kabila yahamije ko gufungwa kwabo kuri muri gahunda y'ubutegetsi yo kwikiza abantu bikekwa ko bahoze ari abizerwa be. Ati ubutegetsi bwagiye kure buvuga ko inzego z'iperereza ryo hanze zatanze amazina y'abakekwaho guhirika ubutegetsi, ariko nta gahunda y'ubutabera iciye mu mucyo iratangira. Birazwi ko iri fungwa rigize igikorwa cya politike kigamije kwikiza abantu bakekwaho kuba abizerwa b'ubutegetsi bwabanje. Tariki ya 22 Kanama ubushinjacyaha bwasabiye Kabila igihano cy'urupfu. Abanyamategeko baharanira inyungu za leta basabye umutungo wose afite muri RDC kufatirwa akanacibwa indishyi ya miliyari 24 z'amadolari. Ni amafaranga menshi cyane ngo ariko izi ngizi ubundi cyangwa se aka kayabo k'aya mafaranga bakamusabye cyangwa se iki gihano bakimuciye nyuma yo kuba yarafungiwe imitungo yiwe igafatirwa. Nyuma y'aho ngo yarasuzwe igihano cy'urupfu bari bamuhamagariye ngo akamanikwa. Kabila yatangaje ko urubanza rwe itabwa muri yombi ry'abanyekongo n'ubwicanyi bamwe bakorerwa bizatuma ubutabera buboneka muri RDC, ahubwo ko bizenyegeza amacakubiri bishyire igihugu ahantu habi kurusha aho kiri ubu ngubu. Ngaya amakuru nari mbafitiye kuri uyu munsi. Inkuru ya mbere ngo naho Ubwongereza busa nkaho buri mu mayira abiri cyangwa se buri ahantu hakomeye cyane. Ibi ngibi biri mu bitekerezo byabo ngo ntago minisitiri waho ahubwo agisinzira uyu nguyu ushinzwe abinjira n'abasohoka Chris Philippe, ngo bitewe no guhagarika abimukira bamwe na bamwe ngo baturuka mu Rwanda. Nanone mbagezaho ko Kabila yamaganye urubanza rwe n'ifungwa ry'abofisiye bakuru ba FRDC. Nkunda kubabwira yuko inkuru nziza nk'izi ari akagaruka. Nk'ibisanzwe yarimenya byose ica ku vumbuzi show. Njyewe ndi Ken Chris. Kangusabe gukora subscribe maze like na share kugira ngo tuzajye twibana kandi ibiganiro byiza nk'ibi bijye bibasha kugera kure hashoboka. Kangusezere nkubwira nti hasta la vista.